Okay, here we go again. How's the experience, guys? Enjoy? Great? Okay. Very enjoy. Very cold. Enjoy the cold. The cold weather. It's not that cold. Dito na po yung mga taga-Barrio, Barangay Nagastikan. Oh, makita yun. You're scared. No, I'm not. Scary cat. Ay, You're We're such going down. You're such a scaredy cat. Look, I'm moving. You're moving. This is so cool. I wish I could do this all day. Kiddies very much enjoy. Kitty? Yeah. Dito kami po bagabag Nueva Vizcaya. Yes, this is Ata di so Santa Fe ata fun. mapanata pantay nga ata Santa Fe ata. No, amoy ata. Walang pasa mata nga bantay bumaba kayo Karanglan. Is that summer? San Jose yeah. Noguan. Ito yung Banger ata Mountain Province kay Pugawan. Ang tagi tutok lang na Lampaga. Parang kabilis naman. Huwag naman sana masyado mabilis. Gajay da muli damot. Gajay padami nga inosente. Gajay muli da. Bababa na kami. Kada kami kanapadasa may mutan demulin. Maya mo kaya naglamis nga to ray la agbutag-butag. Gajay da muli damot jay nga to ajay. Ajay dinagapan ni. Ajay mo nga to matiyay. Oh my god. You're scared. You're like, Niting wila ka enjoy na to eh. woo! This is fun. This is fun, people. Wait, boo-hoo. Too bad. Look, Kitty. Yeah. Look down. Oh, this is so cool. Here, this side. Yeah, I'm looking down. Stacy Very girls, it's going down. Pauwi na po ng Nagasikan. Oh my god, what the heck are those? Mag-isa lang nung nandun, no? Ang ganda. Tayo pa papanami di ba? Ayun, no, tingnan mo yung mga water dun, oh, naging ice na. Yung mga lake. We're going down, we're going down. One more tower. You see, there are people walking down. Are those people hiking? Oh, rough road, rough road. You're scared. Scaredy cat, scaredy cat. There they are. Where? Yan. They're following us. Who? Summer? Summer. Ah, okay. There. They can see us. Hindi ko marinig sa'yo. Anong masasabi mo Kitty Mateo? Kitty Mateo taga Barrio. This is cool. This is cool. Yeah. You wanna ride here again? Yeah. Are you sure? Yeah. And Ada, she wouldn't. She's Why? scared. Scared? She's scared. Are you scared? No, Nah? I'm not scared. Let me see. I can't even put my whole. No. This is so cool. It's cool. Yeah. This is fun. Yeah, so fun. Let's do it again next summer. Yeah. I can't Mama hear Janet. anything. With Mama Janet. Yay! Mama Janet! Also the... Wala akong marinig. Kayo ay. It's Same. like in the airplane. Oh. Jay kakay-kaywan nga dita ta kami bidbid at Ano, isong-sumot ikaw may hindi pa panantay. Jay pa panan ni Jay
Ay pagkapuan, nagkapuan kin pagawinan. Jay mo ginagapan. Jay, nga to Jay. Nangatod Jay, ako lang i-Jayan san. $1 ti pamasahe, mapandilangit. $1 mo, makadanong madilangit. Like 7,000 feet? 7,500? Oh, 7,200. 7,486 feet. 7,400. You see the trees all very tall. See? Yeah, I know. So cool. Kita kay kayong ano ko ano mapan kayo to nga hiking ngawan pagilo yo kita routing ato ditani baba. Then you ikis-kis yung puwet niya. Ta kayo nga ano ko ato dita. Kata nyo ni nagatunga pagkasungrod di baba ni. Sa kami yun makababan. Oh, there. Here we come. No. Nasa dagan. Jai nga to. Jai baba. Oh, rough road, rough road. Maminsan pa nga ano pan. Maminsan pa nga paning bago tayo bumaba. Talo makita tayo ginagapan tayo. Jai nga to. Jai yan yung paradaan. We're going inside. Bumaba kami. 5,194 feet. Yay! Wala akong marinig hanggang ngayon. Ha? Wala akong marinig. Hindi ko marinig sa lilit ko. Bingingot ka na. Baba. Okay. Thank you, thank you. Thank you. Thank you folks. Have a great day. Silang, nalapas kami nga ng cry din. Ayan pa rin sila. Marami dito. Yan, pamukita di picture yun. Kita mo kung anong sukat. No. Magkano? Yun, picture namin. Kukunin namin. Price and size is all. 25, 30, 35? This big one? Have 50% off? Yeah, if you've I got a have. voucher. Yeah, I have a voucher. Yeah, so one of the big ones? So if the big one is It'll be $17.50. okay. Which one? The big? The big one. Yeah, I'll print that one out. The payment's going to be around on the site here. 50% off of one of these guys. May voucher na pang 60%. Paglorio ato ay gift shop. Ito yung gift shop ito eh. Hindi kaya mga makakamamukan niya. Shop ni Jericho, Ajay ko ah. Dahil hampas lupa ti Canada. Hamak na taga Canada. I will just pay cash. Ha? Cash. Ano? David. Ito yan, ito magkakatang sa souvenir. Kita yun. T-shirt, hoodies, of course, panglamis. Kaya bakit yung makita yung pangroromba kata. Merry Christmas po. Dito mo na nga video tayo ta. Pamamuak pa ilang. Tayo sumarasar ng video tayo kat pa nagluluto. Nabisinang kayo man, di pa nagluluto may. Souvenir band. Ito ba yung may sticker? Oh, yun nilalagay sa likod ng Sa may sakyan. Nakita ko naman, daming sticker. Lahat ng pinuntahan niya. Maraming napunta yung sakyan na yun. Oo, yun yung Okay, makita yung dati tas-tasa da. Tasa. Kapiyan na nalang miis. Sabi. Malalang
Mati marti batelog, sige na lang mais na. Kalkalugong souvenir, banos puntola. Chocolate, medyo magbisin. Ang ganda. Alam medyo picture nanti. December 25, 2,281 meters, about 7,486 feet above the ground. So makapatulang din nga ito. Tamamanan. Tamamanan ti ko video. Dito madalan, okay? Bye bye lang. I see you when I see you.